kampung kok ragu rancangannya minang dan masalah menjalekan nak jangan lupa tuan joranda. Rumah gadangnya 9 ruang rangkang berdiri di halaman atau bamego cakap belakang bau di kampung ada basura batu basuret batu batikang kami sumaga pinang kabau oh ya tapuit salaju sampan kami sumarah nyawa nagari. Ayo mani tanah riaknya maanikan ayo manjua jora mahangarai pasti tuan bilang aduhai sungai tanah coba tanah tapi boleh sana mandi-mandi. Danau Singkarak aja maninjau kurang boleh kaca tapukau boleh jua jalan kangalau sambil badan nangamu dia haram banyak anan pandai tari galombang tari iriang na pemainan pandai basilet jo barang